Drage sedmašice i sedmaši, dobar vam dan. Evo nas i u trećem dijelu gledanja filma Tko pjeva zlo ne misli. Vjerujem da sada dijelite onu ideju i onu misao svi Hrvatici i Hrvata koji kažu da je ovo zbilja najbolji hrvatski film ikad snimljen. A snimljen je 1970. godine. Jučer ste dobili zadatke, evo danas točnih odgovora. Čime se Fulir zapravo bavi? Dobro ste odgovorili svi vi koji ste napisali da se on bavi akvizicijom, odnosno da je akvizitor. Akviziteri su oni koji prodaju proizvode prezentirajući ih, dakle ne u dućanima, nego idu od kupca do kupca, odnosno potencijalnog kupca, tamo promoviraju proizvode i nadaju se da će ga prodati. Što bi Franjo želio raditi? Franjo kaže kako bi se on priključio istraživačima Amazone. Sviđa li se Mini ideja da bude s Fulirom? Apsolutno da. Za koga Franjo kaže, puno nije vredna, ali vređati ju ne dam. Iako ova rečenica nikako nije u skladu s bračnim pravilima i odnosima, Franjo ovu rečenicu kaže upravo za svoju dragu ženicu. I posljednje pitanje bilo je jučer, što mali Perica ima u kutiji? Mali Perica ima gusjenicu za koju se nada da će se pretvoriti u leptira. Danas gledate zadnjih pola sata filma, a nakon odgledanog filma razmislite i zapišite odgovore. A pitanja su, koje će ti scene najviše ostati u sjećanju? I drugo, izdvoji elemente koji dokazuju da je ovo ljubavni film, da je ovo komedija i da je ovo glazbeni film. Razmislite malo i o samim prezimenima Fulir i Šafranek. Šafranek, dakle, kao mili i dragi cvijet koji će zapravo uvijek popustiti, i Fulir koji se samo fulira. Ako je to zbilja tako ili možda nije tako, otkrit ćete kad pogledate ovaj film do kraja. Pa onda uživajte!